ehk siis tere kõik tantsu ja fitnessi sõbrad. täna meie teemaks on koroona fitness. nii et kellel on palju vetsupaberit siin kogutud, on ju, siis on aeg neid kasutada, et teha fitnessi. Just shoot for the stars. If it feels right, and aim for my heart. If you feel like it, take me away and make it okay. I swear I'll behave. You wanted control, so we waited. I put on a show. Now I'm naked. You say I'm a kid. My ego is big. I don't give a shit. Take me by the tongue and now
meeldis. Ma loodan, et sa tegid kõik koos minuga kaasa, leidsid endale võimalikud alternatiivid ja Corona Fitness lõpetab. Bye!